ni ceceni ya Inoro TV. Cihandite wega thaa 10 mutugore ni thari ya kurehera mohoro maitu na njira nguhi ni mohoro ma matemoni njitao Kate Muthoni na rito kiambiria mohoro maitu ma thaa 10 mwingi wa gicigo kia bunge gia Kabete ni uhoete gwakirwo na kureherwo wabici cia migunda na igoti hakuhi nao makiuga kuma riria gicigo giki giaturanirwo kuma kuri gicigo kia bunge gia Gikuyu matire mahingurwo wabici cia thirikari iria ikumahuthiria mihango ya gucaria motungata matiganite o hamwe na guthii thabari ndaya maritie hindi ya igongona na afitha a wabici cia mingi a ruhonge rwa ucirithania. Mubunge wa Kabete James Githua wa Macukuru ugite ni kuhuthira kigina kia ukuria wa matura NGCDF niguo ake mawabici maria marihuthikaga ni ofitha thirikari a ruhonge rwa magoti na aria a migunda. Ukite thutha wa muingi wa gicigo giki kia ubunge gia Kabete kiria giaturirwo kuma kuri gicigo kia ubunge gia Kikuyu no matire makinyanirio kuheo motungata maya hakuhi nao. No twende kuya handu hatuthiage igoti nginya Gikuyu no twende kugenda igoti ritu guku Kabete nugera kwene ngatho kwi Ngai ni tondu twaheirwo sub county itagwo Kabete na kuma hindi over 10 years ago ni tukoretwo twina thina muingi muno wa guthie kugira motungata ma magoti kugira motungata ma maundu megi rathi magunda kunene tondu rathi guthie nginya Kiambu magoti guthie nginya Kikuyu igoti rigiuka guku obici ya migunda no tuhuthirwo ni maundu macio tondu guthie Kiambu ugakora mundu ucio ndari kuo na ni utumeire fare ugacoka urakarite koguo thirikari yothe ni turamicokeria ngatho ingirehe magoti guku na uhoro wa migunda. Gicigo giki kiria gukinyiria riu kiri na wodi 5 muingi ukoretwo ugitetio ni kuoha thabari ndaya gwetha motungata ma thirikari riu makienda marehwo hakuhi nao. Kuma guku Kabete guthii Gikuyu ni handu haraihu na koguo ithuĩ no tukene kungikorwo no tureherwo igoti guku ukuhi nigetha maundu maingi maitu tutige gucoka guthii kuu ni minoga minene na fare kuona ringira ringi ona nituceragirwo igoti-ini wathi kuria ugatuika ona no ukibainwo ni undu wa gukiaga gukinya thaa iria ikwendagwo uthii igoti-ini. Tuthiite ngarama nene muno tondu iyo ni miaka mingi muno na tungitara ngarama iria tuthiite ni ngarama nene muno na tutangihota kwaria tondu ngarama iria tuthiite ona tungiendaga kugura mugunda ungi ni tungigurite mugunda ungi. Na riu muthenya wo muthi ni tukunyihirio ngarama iyo kana hasara iyo tuthiaga nene in terms ya mahinda maria mundu eguteanga in terms ya mbira mundu ekuhuthira agithi gucaria utungata ucio wa magoti utungata ucio wigi migunda. Maritie hindi ya muthi wa guthomithio uria honge itiganite cia thirikari irutaga wira na guteithio gukinyira motungata maya maria marabangitwo wangige niguo kugeria kunyihia muhatikano wa macira ma migunda maria aingi marakoretwo matekumakinyira wega na ihenya kumana na kwaga umenyo wa mitaratara iria irumagirirwo. Handu-ini ha Inoro TV kuma Wangige Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Thengio Gikunga ni riboti iyo tugithi na mbere muthi wa gukungwira munyinyi utabanirio kaunti-ini ya Meru runyanjara-ini rwa Lewa muingi ukiurio kunyita itemi hari kumenyera maria maturigiceirie amu ni marahutania na mikarire ya nyamu cia githaka na njira nene bururi-ini muigana wa munyinjiru ni 960 gukirikana ciaga kumenyererwo muigana uyu waya guthie ukinyihaga ugwimi wa munyinyi undu wa hia cia ni umwe wa maundu maria maracungiriria unyihu wacio. Ago, we had an opportunity here in Kenya to mark what we call Africa Climate Congress Summit. And actually, wildlife conservation played a key role in all those talks the entire week. And we, as I mentioned, we have an opportunity to ensure we create space for each other, coexistence between wildlife and the humans. The climate change has really hit back on us, and the wildlife conservation, and especially the rhino conservation, has not been spared. It is up to us to be very innovative, to make sure that we
create space for each other, and the kind of awareness we raise to the people and the community is actually geared towards creating that space. Bila kuhusisha community utakuwa kwa shida, kwa sababu wanyama wengi kwa Kenya wako nje ya parks ama reserves, wako kwa community land, wako private land, na hivyo ndio muhimu sana wale wanaishi na wanyama wawe na faida ya hiyo wanyama. Na leo tuko frontline ya kuwa kusema community wetu wako pamoja na sisi na wanafurahi. Tuko na program mingi, na hiyo ndio first defense line. Tukiuma kuu kaunti-inĩ ya Meru turore kaunti-inĩ ya Murang'a kuria afitha a borithi kaunti-inĩ ya Murang'a ni maratabandirie mugororio mucini umwe wa mwena wa Ithanga gicigo-inĩ kia ubunge gia Gatanga kuria kurekwirwo gukoretwo gukirugurwo njohi njikirire mukana thutha wa maafitha a borithi gukinyirwo marahofanirie mucio na kuhithukira rita 320 cia ethano maratathi ma Google ma KRA makonia ma kubanga njohi ikuniko na cuba cia njohi. Mwene mucio aratuikani arathire riorero na mihango ya gwethana nake niratafanio. Komanda wa borithi wa Murang'a Kaiga Mathio niekirite uhoro mukode. Kuna hii stamp ya KRA ambayo ni kubwa, ni nyingi sana ambazo ziko hapa ambazo zinatumika na wao, na zile stika zingine zinatumika mahali hapa wakati wanatengeneza hii pombe. Mbele yangu hapa kuna ethanol mitungi kadhaa, mitungi mingi ambayo iko na hiyo ethanol inatumika kutengeneza hizi pombe, na hizi brandi zote za pombe zinatengenezewa hapa. Kile kiko ndani ni sawa, tofauti ni zile stika ambazo wanaweka hapa. Wanadanganya wananchi ya kwamba hii pombe ni tofauti na ile nyingine. Na ukiangalia pia vile hii pombe inatengenezwa haitengenezwi kwa njia iliyo sawa, kwa sababu inaweza kudhuru maisha ya wanadamu. Ukiangalia hapa tuko na hii kifaa ndio kinatumika kutengeneza hii pombe. Tunajua kwamba zile factory ambazo zimeruhusiwa kuendelesha utengenezaji wa pombe zinafaa kuwa na vifaa ambavyo vimeangaliwa kisawasawa na kuruhusiwa kutengeneza pombe. Alafu pia ukiangalia zile nguo zinatumika ni chafu sana. Hizi ndio zinatumika kwa utengenezaji wa pombe. Kwa ujumla kile ninasema ni ya kwamba hii pombe ambayo inatengenezwa mahali hapa inaweza ama ishadhuru maisha ya wanadamu. Ojoria thoko-inĩ njerũ ya Muguka Embu ni maikitie iteta kuri thirikari ya kaunti ya Embu makienda thoko yo ya Ndandarũ na igitwo niguo matige kuhianirio na kurirwo. Thoko ĩno iria ikoragwo na magana ma ojoria kuma Embu, Kirinyaga na Meru kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu ireheire thirikari ya kaunti ciringi bilioni 2. Masiwadia wa Mũrĩithi nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Mathaini mabwaini thoko-inĩ njerũ ya Muguka Embu makirima ojoria kuma kaunti-inĩ cia Meru, Embu, Kirinyaga na Meru magomanĩte thogoro-inĩ ĩno makiuga ona thengia wa gwĩcirio nĩ thirikari ya Embu makarutwo kwenderia mĩkĩro-inĩ ya barabara na gwakĩrwo thoko njerũ. Thoko ĩno nĩ nyibĩte gũkĩra mũigana wao. Maria twaukire vandu ava twina mathina ngũrani, so sometimes no wethera ni turaga squeeze diava ukethira mundu agikira mira yake ni musukumanire muno. Tungivoya thirikari yetu ikirere shins at least ni gukwa ura tutiga kuragiro tondo turagirwa guku barabara. Ojoria a Muguka mugite ona gutwika ni thoko egucagiriria aguri kuma miena itiganite ukunderu wayo na kwaga kugito niguo kumagita kumana na riũa ibio na kuriro bende ya mbura ni kuramuna njara wonjoria-inĩ uyu. Thoko ĩno ironeka nini korwo kanji no itikire itwikirire ikorwo i slap andu mendagiri andu agucanivira kuthondeka box mathondekagira iguru andu angi makenderia guku thi space yani no ikorwo njega. Ningeomba watuweke ile shed kwa sababu sasa mvua ikikuja tutakuwa na tunanyeshewa, maybe tunakuwa watu anda kusanifu anda kupack
miraa itaingia mvua. Kansa zingine tukipaka mvua ikinyesha tunanyeshewa hapa nje na soko inaharibika, ukituma mzigo unakuta imeharibika. MCA wa Kirimari Ibrahim Swale ogete ogucokaniririo kwa onjoria a muguka bandu bamwe wari undu wa gutiika amuko ibinda ria mieri 3 mibituku thoko ino ni botete kuganiria thirikari ya county ya Embu muigana wa ciringi milioni 2. Kazi ambayo inahitajika kufanywa, mambo ya usafi katika soko yetu hili. Tunaongeza pia shed in the next 1 week. Tumejenga shed lakini kwa sababu wamekuwa wengi tunaona ni vizuri tuongeze shed. Tumeweka cabros tayari na tutaendelea kuongeza zile shed kulingana na yale mahitaji ambayo wako nayo. Tunaendelea kuwasikiza, tumetengeneza nafasi za maji, tuko na choo ambao ni safi. Kwa hivyo mazingara ya kufanyia biashara yao ni mazuri kwa sasa. Ona gukiri uguo onjoria ya mugite ni makenetwe ni thoko njeru ya muguka kuona ni marabuta gutua makitha mao na makamakinya thoko-ini mabinda mare magiriire. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Murithi. Thegio Wadia ni riboti ona riu tukirora kuria iharo-ini timu 12 cia mubira wa maguru iria ni cia airetu na anake kuma county 3 cia gicigo kia Nyanza iria iri na gibarua kinene weekend ino kuria mararika kiharo-ini beteka-ini cia Chapadimba ikerekaria playoff. Irafu ici ni cia kuma county cia Kisumu, Migori, Homa Bay, Siaya, Kisii na Nyamira na iria ikoretwo itoretie makiria ma timu 500 iria ciari kuo ngucanio ici ikiambiriria. Ahotani weekend ino magakorwo magithimana hinya ikereka-ini ria finals weekend ya kiumia giukite kiharo-ini kia Moi county ni ya Kisumu kuria no timu imwe tu ya airetu na ya anake igakorwo ikiingira kitahitano-ini gia gibũrũri kuria magatungana na timu ingi 8. Hau mwiroreri ni otukorwo tugitirihira mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri. Mohoro mangi na njira ndikadikiru ni wona ciehanda themwe na thaa 3 koguo tucemanie ciehanda themwe ngikurehera mohoro maya na mangi maingi. Ni njitao Kate Muthoni na ihinda riri ngukorwo ngiutigana tabarira ya mwigangaro kuria ndona DJ Smile ni arikitie gukinya na ageni.